Asumay tawag na si madrasah Mazharul Ulum में इनका के मुंतसो कोई फंक्शन नहीं करता तोरान में चले असुम नगाएगा कोई मसीहा पहाड़ गोवैया aku kira tidak bagi mereka jika itu bagi masuk mereka madrasah ini yang cara kita berbina Hazrat Maulana Mufti Abdul Hakim Sahib dapat kata terunda Nasi-nasi mereka mengajarkan orang Muslim dinas sahib nabi mereka ada di proses Tam itu tahu nih.